Ovih dana gori 30 stupnjeva vani i postavljaju se ona ista pitanja. Treba li se mazati sa zaštitnim faktorom, je li sunce zdravo, nije, kako se dobije melanom, što nas uistinu štiti od sunca. Na sva ta pitanja i na mnoga druga još danas odgovara naša doktorica znanosti, doktorica Ružica Jurakić-Tončić, kojoj želim dobar dan u našem studiju. Dobar vam dan. Dobar dan i hvala lijepa na vašem pozivu. Ja moram reći da ja jako se volim sunčati i da se borim protiv krema, iako neke naravno koristim. Međutim, onda sam u ovom studiju ugostila jednog liječnika, onkologa, koji mi je rekao da svaki dan kada ide na posao prvo nanese zaštitni faktor. E sad, malo me to prepalo. I moram odmah pitati, čemu zapravo služi zaštita od sunca? Mi znamo da ju trebamo koristiti, ali čemu ona zapravo služi? Pa danas smo zapravo prema svim znanstvenim podacima svjesni da UV zrake jesu najsnažniji mutagen, odnosno najbitnije su etiopatogenezi melanoma. Mi smo svjesni danas zapravo štetnih učinaka i UVB i UVA zraka, isto tako i plavog svjetla, ne samo u stvaranju kožnih tumora, nego zapravo nečeg što mi zovemo fotooštećenje, odnosno fotostarenje kože, i to je ono u principu što nas čini na neki način da starimo na jedan brži način i na jedan agresivniji način. Prema tome danas znamo da zaštita od sunca postaje zapravo sastavni dio naše svakodnevnice i preporuča se zapravo se radi svakog dana, zapravo cijele godine, neovisno o tome kakav je stupanj insolacije. Moram vam reći, ovaj vikend sam bila s prijateljicom u Zadru i vidjela sam tamo japanske turiste i te žene su bile pokrivene, znači, do noktiju. To je zapravo ta priča o starenju kože, pretpostavljam. Tako je, zapadna populacija još uvijek gaji taj trend brončanog tena, no međutim mi znamo da zapravo svaki brončani ten, odnosno svako tamnjenje je zapravo stupanj oštećenja kože. U znanstvenom smislu zapravo svako tamnjenje kože je oštećenje našeg DNA. Nekako azijatske populacije su svjesnije toga i tradicionalno u njihovom poimanju je zapravo potrebno zaštititi kožu, što jest i u našim zapravo regijama bilo prisutno sve do recimo 19. stoljeća i to negdje do vremena Coco Chanel, kada je zapravo opet ta nekakva moda brončanog tena uvedena, koja se zapravo i danas opaža da je prisutna na našim regijama. Zato na azijatkinjama ne možemo vidjeti koliko godina imaju. Tako je, to je istina. Je. Kad govorimo o toj zaštiti, važno mi je da nam kažete trebamo li mi nanositi kreme za zaštitu i zimi, dakle tokom cijele godine, ili sad baš kad ovako jako upeče? Pa što se tiče ekspozicije suncu, naravno ona jest najjača u periodu od 4. mjeseca, odnosno UVB zrake su prisutne od 1.4. pa praktički do 1.11. i to je period kad mi doista dobijamo najsnažnije oštećenja i tu upravo govorimo o UVB zrakama. No međutim, UVA zrake su one koje su dominantne, kojih ima više, ima ih preko 90% i one su prisutne tijekom cijele godine i svakog dana. Što znači da danas, kako znamo da su zrake koje nas oštećuje i UVB i UVA, mi se zapravo trebamo štititi svakog dana našeg života, neovisno o tome koje je zapravo doba godine. To je važan podatak. I sad smo došli do SPF-a. Što je SPF? SPF je zapravo mjera, odnosno stupanj zaštite protiv UVB. Mi naravno što imamo veći SPF faktor, to imamo zapravo veći stupanj zaštite od UVB zraka. Kao što sam već rekla, UVB zrake jesu one koje su najagresivnije i koje izazivaju trenutačno oštećenje DNA, koje se zapravo u obliku mutacije nakuplja tijekom života i stvara zapravo veliki rizik od stvaranja melanoma. No, međutim, samo SPF oznaka govori koliki je stupanj zaštite, odnosno mogućnost filtracije određenog pripravka prema UVB zrakama, no međutim on zapravo ne govori ništa kako je taj proizvod u mogućnosti štititi nas od UVA zraka koje su također, kao što smo već rekli, štetne. Spomenuli ste melanom, o tome ću malo kasnije i sad zapravo ključno pitanje. Idem na plažu, prvi dan godišnjeg odmora i šta sad ja stavljam? Plus 50, plus 30, plus 10. Koja je zapravo razlika u tim faktorima? Pa, između tih faktora je zapravo razlika u stupnju filtracije. Primjerice, uvijek se priča o SPF-u 30, kako on filtra nekakvih 95% zraka, pa recimo naspram 50-ice koji filtra 98% zraka. No, međutim, moramo znati da je naš život
dugotrajan i da zapravo svaki onaj postotak zraka koji nisu filtrirane zapravo u konačnici se zbraja. Tako da što je veći faktor, odnosno što je SPF viši, to je zapravo stupanj filtracije zraka veći. Prema tome ja bih rekla da mi danas dermatolozi smatramo da je zapravo jedno zlatno pravilo se koristi SPF 50+. Naravno mi kad pričamo o fotoprotekciji mi nekako uvijek razgovaramo o kremama, no međutim ja bih rekla da većina nas dermatologa smatra da je fotoprotekcija mindset, odnosno način i stil života gdje mi želimo kroz život imati jedan kvalitetan život, boraviti na otvorenom, baviti se sportom, međutim filtrirati količinu tih štetnih zraka koje ćemo kroz život dobiti, što naravno onda je i odabir doba dana kada smo, dakle da znamo da je sunce izrazito agresivno između recimo 10, 11 pa do 5 sati popodne, odnosno dakle isto tako nije svejedno u kojoj smo regiji, dakle trenutačno drugim riječima ako smo na Maldivima nije ista ekspozicija kao što recimo u Republici Hrvatskoj na našoj obali, tako da osim tih saznanja, dakle informiranosti koji su UV indeksi, isto tako i korištenje zaštitne robe, sunčanih naočala, šeširića, što se odnosi osobito na naše najmlađe, odnosno na dječicu. Dobro, ali evo, može samo možda u 2 rečenice. Prvi dan plaže, mažem plus 50. Idem se okupati, šta onda radim? Da li je more spralo tih plus 50 ili moram ponoviti? Jako dobro pitanje. Ono što je zapravo bitno ako govorimo o kemijskim filterima, da bi njihovo djelovanje bilo adekvatno, potrebno je taj filter nanijeti prije nego što smo otišli na plažu, budući da će on početi djelovati tek nekakvih 20 minuta nakon što smo ga nanijeli. Isto tako, vrlo je bitno da ne uđemo odmah u more nakon što smo taj filter namazali, nego da ipak prođe određeni period i isto tako nakon svakog kupanja se savjetuje reaplikacija. Treba znati da kako more spire, tako isto tako nije svejedno i odabir plaže, pa recimo na pješčanim plažama zbog frikcije bit će veće skidanje filtera, odnosno bit će potrebna češća reaplikacija. Što je sa solju koja ostaje na mojoj koži? Da li ju moram oprati prije ponovne aplikacije kreme ili nema veze? Taj dio nema veze. Spomenuli ste melanome, naravno svi se boje melanoma. Je li točan podatak da se melanom uvijek javlja negdje na tijelu, a puno manje na licu? Pa što se tiče samog melanoma, postoje različiti tipovi melanoma, da ne idem sad u širinu, ali najveći postotak melanoma koji mi zovemo površinsko šireći, koji su i oni koje mi u klinici najčešće viđamo, oni su baš upravo vezani za povremenu snažnu ekspoziciju suncu. To ovo što ste opisali, ovaj scenarij prvi dan godišnje kad nismo izloženi bili dugo vremena UV zrakama, zapravo naše pigmentne stanice dožive svojevrsni šok. Što znači baš ono crvenjenje na suncu koje nam se desi nakon što smo cijelu zimu proveli zapravo zatvoreno u našim uredima i bili zapravo nespremni za takve uvjete, stvara najveći stupanj šoka na naše pigmentne stanice. Utoliko se pokazalo da melanom se zapravo najčešće i javlja na dijelovima tijela koji su povremeno izloženi suncu, pa recimo kod žena najčešće se melanom opaža na potkoljenicama, dok recimo kod naših muškaraca češće viđamo na leđima, što ima veze s tim što dečki kada igraju nogomet onda vole skinuti majicu, dok mi djevojke volimo kad malo bude ljepše vrijeme, zapravo malo kraće suknjice, hlačice i tako da naše potkoljenice isto tako i zbog depilacije na neki način su manje zaštićene zbog manjka dlaka, tako da ženska populacija češće recimo razvija melanom potkoljenice. No međutim postoji isto tako i melanom koji jest uvjetovan kroničnim izlaganjem suncu, to je recimo lentigo maligna melanom koji će se zapravo zbivati na ovim regijama koji jesu svakodnevno opetovano izloženo suncu, tako da različiti tipovi melanoma nastaju različitim tipovima ponašanja zapravo na suncu. Moram pitati jedno potpuno laičko pitanje, ali moram vas iskoristiti. Da li me šminka zapravo štiti na neki način od sunca? Znate puder pa nekakav blender? Smatra se da make-up ipak radi određeni dio fotoprotekcije, međutim ja bih rekla da je to apsolutno neadekvatno i ne bih stavljala kozmetiku koja ima SPF u red zaštite, odnosno fotoprotekcije i sposobnost zaštite kao što su recimo pravi kemijski filter, odnosno mineralni filteri, budući da moramo reći da je potrebna adekvatna količina SPF-a, što u principu ja bih rekla da nijedna žena ne koristi 2 zapravo puna
prsta, pudera na licu, jer mislim to vjerojatno ne bi bilo To bi bilo zapravo tu negdje. negdje. Da manje više, ako i postoji određeni stupanj fotoprotekcija, bih rekla da bude zapravo neadekvatnim količinama i naravno takvi pripravci neće napraviti takvu fotoprotekciju kao što zapravo rade deklarirani proizvodi. Spomenuli ste plavo svjetlo. Dakle, svi smo mi na ekranima, često se sada i uspavljujemo na taj način, nažalost. Postoji li neka odgovarajuća zaštita i od tog plavog svjetla i koliko je ono zapravo opasno? Pa zadnjih godina jako pričamo o plavom svjetlu. Mi smo uvijek nekako bili fokusirani prvo na UVB, pa onda na UVA zrake i slično, no međutim zadnjih godina se jako priča baš o plavom spektru, odnosno to ne plavi dio vidljivog spektra, gdje moram reći da vidljivi spektar je zapravo većinom nam dolazi iz sunca, to upravo ove vidljive zrake koje smo izložene svakodnevno, ali isto tako plavo svjetlo dolazi iz ekrana, tako da u pravu ste. Kada u principu se štitimo od plavog spektra, morali bi se ne samo od prirodnih izvora štititi, zapravo i od ovih artificijalnih, odnosno naših ekrana kojima smo zapravo svakodnevno izloženi. Plavo svjetlo zapravo prodire duboko, čak dublje nego što je UVA i pokazalo se da značajno igra ulogu baš u fotooštećenju, fotostarenju, oštećenju praktički kože na sličan način kao što nam to radi u UVA i izrazito je značajno zapravo u stvaranju hiperpigmentacija koje čak znaju biti terapijski rezistentnije nego što je to recimo hiperpigmentacija koja je nastala sa UVA zrakama. Znači veća je panika od ekrana nego od sunca. Pa ja ne bih rekla, zato što opet ponovno vraćam se na rečenicu, većina ipak vidljivog spektra je rezultat našeg sunca, izlaganja na otvorenom, što znači da nije samo da moramo pratiti UV indekse, nego i količina zapravo dana koju provedemo na otvorenom je daleko zapravo sad značajnije. naravno moramo postaviti pitanje koje nije direktno vaša struka, ali gledatelje i konzumente raznih krema zanima. Kako apsorbirati taj čuveni D-vitamin ako se zapravo mi štitimo od sunca? Pa to je uvijek ta nekakva diskusija oko D-vitamina. D-vitamin je naravno užasno bitan. Ja bih rekla da u 21. stoljeću uz nivo suplementacije i farmaceutske pripravke koje nam mogu dostaviti prilično precizno količine D-vitamina koje imamo, ja bih rekla da zapravo uloga UV zraka u svemu tome minimalna. Osim toga, danas struka zna da je dovoljno praktički 10 minuta izložiti dorzom šaka da vi imate zapravo aktivaciju D-vitamina, tako da ako nismo sigurni da li smo dovoljno suplementirani, možemo provjeriti razine D-vitamina i konsultirati se pa čak i sa liječnikom obiteljske medicine u nekakvim većim deficijencijama sa endokrinologom i suplementirati se na taj način. Tako da ja bih rekla da UV zrake nekada davno su bile bitan izvor aktivnog oblika D-vitamina, danas bih rekla da zapravo u jednoj suvremenoj medicini tome nema mjesta. Predlažem da razbijemo još jedan tabu. Internet je naravno stvar koja je olakšala naš život, ali puno gluposti možemo tamo pročitati. Meni se ovako opet laički čini da je jedna od većih gluposti da zaštitne kreme u kombinaciji sa suncem stvaraju kemijske spojeve koji su zapravo kancerogeni. To je recimo jedna od stvari koja zna kolati kao informacija. Ja bih rekla da današnja medicina, današnja znanost i struka, pogotovo ako se radi o jednoj ozbiljnoj dermokozmetici, doista neće lansirati proizvode koji nisu vrlo pomno izučeni, proučeni i svakako pratimo i učimo svakodnevno, tako da proizvodi koji su pokazali da sadrže određene supstance koje bi na bilo koji način bile štetne, već su na neki način infiltrirani. Tako da ja mislim da odabirom ozbiljne dermokozmetičke struke, odnosno firme, ne bi trebalo biti apsolutno nikakvih problema. Cijeli taj mit o nekakvoj kancerogenosti kemijskih filtera proizlazi iz činjenice da ljudi ne znaju koristiti kreme kao takve. Jer kemijski filter kao takav filtrira količinu zraka kojima mi bivamo izloženi. Drugim riječima, dermatolog kad vam je dao nešto što piše SPF 50+, nije rekao provedite apsolutno cijeli dan na plaži, nego u onom doba dana kada morate biti izloženi imate adekvatno i vrlo učinkovito sredstvo kojim ćete filtrirati količinu zraka koju ćete dobiti. Naravno da mi ćemo kroz boravak dobiti određenu količinu UV zraka, tako da
Apsolutno dokazani kancerogeni jesu UV zrake ukoliko one nisu adekvatno filtrirane kao takve. Tako da to je jedan mit koji kola i ja znam da je to veliki argument onih koji zapravo nisu ljubitelji filtera u toj našoj diskusiji kao kontraargument zašto ih ne koristiti. Ja osobno nisam takvog stava. Govoreći o kvaliteti, zapravo zanima me postoji li nekakva razlika suštinska u kvaliteti tih zaštitnih faktora? Je li važno koji brend izabiramo? Apsolutno, manje više što se tiče filtracije SPF-a, odnosno stupnja zaštite prema UVB zrakama, tu smo manje više dobri. Tu bih rekla da nema nekakve velike značajne razlike među proizvođačima, no međutim ono gdje se zapravo velika bitka zadnjih godina odvija, to je zapravo UVA, dakle koliki stupanj UVA zraka možemo na neki način filtrirati, budući da sam rekla da UVA prodire snažnije, dublje i to su ta oštećenja koje idu praktički kroz cijeli, ne samo epidermis, nego i dermis, to je tamo gdje nam je kolagen i elastin. Tako da među različitim proizvođačima se nalaze različiti kemijski filteri koji zapravo na različiti način filtriraju upravo ove najdublje UVA zrake i to je ona upravo razlika koja je značajna i koja je zapravo bitna. I sad se vratimo na prvi dan plaže za sve one majke i očeve koji će povesti naravno i svoju djecu. Kako pravilno aplicirati zaštitni faktor kada su djeca u pitanju? Što se tiče same djece, preporuka struke je da zapravo mala djeca, s obzirom na to da je koža tanka i da je barijera nerazvijena, praktički djecu do 2. godine života ne izlažemo direktnom suncu. Ukoliko da, onda ta dječica mora imati zaštitnu odjeću. Isto tako zbog neformiranosti barijere prve 2 godine apsolutno mineralni filteri i to klasični mineralni filter koji neće sadržavati nanočestice. Poslije 2. godine praktički ta djeca mogu koristiti i ostale pripravke i naravno opet je preporuka, njihova koža je jako tanka, njih osobito moramo čuvati, tu su i šeširići i tu su i kapice i tu su zapravo protektivna odjeća, tako da apsolutno sam kontra toga da se sa malom dječicom bude praktički u pličaku satima u ovim periodima strašne insolacije. Mislim da to u današnje suvremeno doba praktički ne bi se smjelo dešavati. Mislim da sam vas sve pitala, ali naravno još jedno žensko pitanje za kraj. Nanijela sam zaštitnu kremu, sada ću to raditi redovito. Lijepo. I nanijela sam na to make-up. Jesam li tim make-upom poništila visinu, odnosno kvalitetu te zaštite? Niste, apsolutno. Znači, danas je struka mišljenja da praktički nakon neke vaše klasične njege koje vi uobičajeno koristite ujutro, kao zadnji zapravo dio vaše rutine se preporuča SPF 50+, da li kemijskog, da li mineralnog karaktera, to je sad na vašoj osobnoj odluci i apsolutno može biti dio i korektivne kozmetike i zapravo svakodnevnice svake žene koja danas drži do svog zdravlja, osobito zdravlja svoje kože. Da rezimiram. Prije nego što nanesem šminku moram svaki dan staviti zaštitni faktor. To što sam nanijela šminku nisam umanjila vrijednost tog faktora. Želim li ostati mlada i sve žene koje žele ostati mlade i imati lijepu i zdravu kožu također moraju nanositi zaštitni faktor i zapravo zaštitni faktor nanosimo 365 dana u godini. Tako je, 366, tako imamo prestupnu godinu. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste bili moja gošća. Hvala najljepša na vašem pozivu.